Pa smo i čekali. Jebni mater. Dobar dan, kolega. Oprosti što kasnije. Ne, ovo je moja dvorana. I got soul, but I'm not a soldier. Ne, nisam to bio ja. Ovaj graf, recimo. Doran prostor. Ostavljam gužva u prometu ili tako nešto. Mladen vas treba. Sad rekao ako možete odmah izaći. Uvijek isto fora. Dobar dan. Slušam. Jer ne vidim to. Da, znaš šta je. Ali profesore. Uđite. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. Da. A meni to ponašanje. Pa da. A zakasniti. Predavanje, ponavljamo isto. Ne radi se stvarno. It's too late to apologize. It's too late. Ko je taj jebeni Mladen? I said it's too late to apologize.